Na koji način gosti mogu da rezervišu apartman u Beogradu? Gosti mogu rezervisati na više načina preko našeg sajta. Uloguju se na sajt Apartmani u Beogradu, imaju opciju da se registruju, da naprave svoj nalog i to je najlakši način u principu da se smeštaj rezerviše. Obeleže datume za kada im je potreban smeštaj, dobiju listu slobodnih apartmana i odabrani smeštaj mogu rezervisati tako što popune svoje podatke. Stići će im online rezervacija sa svim neophodnim podacima vlasnika apartmana sa kojim ide svaka dalja komunikacija u vezi smeštaja koji su odabrali. Pored toga, u svakom momentu mogu dobiti naš call centar koji je dostupan od 8 ujutru do 23 časova uveče i možemo rezervaciju raditi i telefonski, a takođe mogu koristiti naše društvene mreže gde smo dostupni opet od 8 ujutru do 23 uveče. Koje su najpopularnije lokacije za iznajmljivanje apartmana u Beogradu? Pa najpopularnije lokacije, među prvima naravno centar Beograda, već godinama unazad. Tu je Novi Beograd, pre svega zbog opcije parkinga, koji je mnogo lakše naći na Novom Beogradu nego u ostalim delovima grada, a sve više primat uzima i Beograd na vodi kao jedna od najpopularnijih lokacija. Jedini takozvani problem kod apartmana u Beogradu na vodi je to što ih je potrebno rezervisati malo više unapred u odnosu na ostale lokacije jer je popunjenost velika, međutim ponuda raste tako da će uskoro biti sve više apartmana na toj lokaciji, a tu su još i Zvezdara i Vračar kao standardno jedna od popularnijih lokacija. Na koji način gosti mogu uplatiti boravak u apartmanu? U 90% slučajeva boravak u apartmanu se plaća po dolasku u apartman, lično vlasniku apartmana. Avans, odnosno ranija uplata, potrebna je samo u slučaju ranijih rezervacija, odnosno neka naša poslovna politika kako bismo zaštitili i vlasnike i goste od potencijalnih otkaza je da za sve ranije rezervacije tražimo avansne uplate koje se vrše na račun vlasnika dok se ostatak plaća po dolasku u apartman. Da li se apartmani na dan mogu iznajmiti i na mesečnom nivou? Pa da, ta opcija postoji. Dakle, svaki apartman koji se iznajmljuje na dan može se iznajmiti i na mesečnom nivou, s tim da su cene naravno veće nego kod klasičnog iznajmljivanja na mesečnom nivou. Međutim, ono po čemu se iznajmljivanje apartmana na dan izdvaja je to što su svi troškovi uračunati. Dakle, kada platite cenu na mesečnom nivou, plaćate i sve troškove za taj mesec boravka. Cena se formira u odnosu na dnevnu cenu puta dana koliko ostajete i postoji određen popust za boravak na mesečnom nivou. Na koji način gosti mogu da pretraže apartmane sa parkingom na sajtu? Pa pretraga na sajtu je vrlo jednostavna, dakle potrebno je samo kada pre svega ukucate datume za kada vam je potreban smeštaj, isfiltrirate da je potreban i parking. Dakle možete samo štiklirati kvačicu u desnom uglu na sajtu gde piše parking i izaći će vam samo lista slobodnih apartmana koji imaju jednu od opcija parkinga. Da li je to garažno mesto, privatno parking mesto ili jednostavno besplatan parking ispred zgrade, to možete pročitati u opisu svakog apartmana koji ima parking.